Good afternoon guys, this is your Kuya Danny for Moto Express PH and one of our merchant here in Dingras. This is Jacob's Lechon House, ang original. Yun po ang pinaka-battle cry niya. The tagline is the original because for you to, for your information, I've known this family to be the original actually. It was Mami Teresita Jacob Dando who formulated the original recipe for this barbecues. They have isaw, ano dito, Bebex? Isaw, their traditional barbecue. They have liempo. They also have the chicken. That is the original nga barbecue chicken da. And right now ongoing panagluto da iti chicken and liempo. So we'll get to taste their delicacies and their barbecue later on because Nicole, say hi! Dito ka anak ni Mama Aurin. May isa ka dito kakapsat. Kapsat ni Mami Tessie Pacomo. Say hi, babakla! Hi! Ayan, busy. This is Nicole. Hi, say hi, Nicole. Dito medyo isa kayo the manager and operator ki dito Jacob's Lechon House. Agpepeso di ba nga dito original? Sir, since ano? 1993, tinawid ko kailang hindi imununa ang henerasyon. Yes, since 1993, that was the birth of Lechon ni Manang Tessie nga located pala the original nga tiyandaan. But now, they are now located here na pinpintas dito sitwasyon da dito. Manong nga manok ti malakong iti may sa nga aldaw. Minimum nila ta dito siya dito dingra 60 a day. 60 a day and no include mo dati lechon manok tayo iti dakiwag and they also have one branch in dakiwag manupay nukwa. Balik doon kami sir nga gupong Duada, sagse 70 or 60 kakasira ta malakwan yo. Ayan, iso nga, digito sir, tingkwada, this is freshly barbecued pork. Dati pork tayo kat awan ASF na because it was certified. Certified by our veterinaries. At the chicken da. Mano nga bulan di ito? 45 days or 15 days? 45 days. O sige, invite nyo nga ro digiti not only from Tagatingras and the nearby municipalities. Nicole, invite you. Siya di baro nga man manage di Jacob's Lechon House. Sipo di 1993 nga tinawid ko kadigiti higit ko kababog magpaketin. Ta sinapudos ta danak pailain nga nang itultuloy nga nang ayat kadete nga negosyo mi. Iti lang maibaga. Deti nga negosyo mi, tila may lalastog ko. Ti pagyamanak it na trademark iti Jacob's Lechon House. Iti lang may ibagak, sauce pa lang ulam na. Anya lakit din numanok pay. Agkakalapsat, all Becky's in the house. And agigitan tayo man nga may ibaga. Jacob's Lechon House, ang original. In 3, 2, 1. Jacob's Lechon House, ang original. Sauce pa lang, ulam na.